culture is the totality of learn, shared symbol, language, values, and norms that distinguish one group of people from another. Malaysia sebagai contoh ada 3 kaum yang besar, Melayu, Cina, India. Plus Bumiputera, Sabah dan Sarawak sebagai contoh, dan orang asli di Semenanjung Malaysia. Jadi ini semua adalah, mereka ini semua mempunyai culture yang berbeza based on race, ya. Belum lagi kita cerita based on ethnics, banyak lagi culture dia. Kalau Malaysia dengan Indonesia, Malaysia dengan Brunei, dia tidak banyak jauh beza. Brunei ni dia very close dengan Malaysia, especially Sabah. So bila sebut Brunei ni, macam saya ni pun ada bawa bacaan keluarga dari Brunei sebenarnya. Ada sedikit lah cerita kisah lama-lama dulu. Nanti student yang mobility dari Brunei itu boleh cari saya, kita cerita bagaimana Brunei dan Sabah ni suatu ketika dulu mereka ni satu wilayah sebenarnya. Okay, what is culture then? So culture, look at those I put yellow, ya. Corporate culture is the invisible framework that shapes how people think, act and connect. Dia culture ni dia macam pelengkap yang orang tidak nampak, tapi secara praktisnya dilakukan. Sometimes when we try to communicate with people kan, if we know their race, kita tahu sudah apa culture dia. Contoh, if we meet Japanese, we know that Japanese mereka tidak akan salam, mereka akan bow. Itu culture. Begitu juga yang lain-lain. So culture ni dia macam sesuatu pelengkap, pengatur caraan, begitu. It is the shared system of values, beliefs, symbols, language and behaviors. Culture as social glue. Kalau kita faham dia punya cultures, kita senang berhubung. Dia social glue. Understanding culture enable us to communicate and to interpret accurately. If we ignore the cultures, sometimes it will cause miscommunication or no communication at all. So very important to understand the cultures. So nowadays, kalau di Malaysia sebagai contoh, I believe other countries as well, there are so many people from different perspective in organization. This is what we call diversities. So it's very important to learn about cultures. Okay? So cultures. Ada siapa sini peminat pasukan Manchester United? Cuba dengar suara dulu saya. Ada peminat? Oh, ada kan? Jadi for your information, your senior tahu, Dr. Jack ni, saya ni memang peminat tegar MU. Walaupun MU kalah dan sebagainya, tapi masih setia. Jadi bila MU menewaskan Liverpool kan, 2-1. Nanti next game MU, siapa pula yang akan ditewaskan dia. So saya ni orang yang bukan fanatik, ya. Peminat setia lah Nurin, saya ni peminat setia, tapi saya minat MU ni, Manchester United ni, sejak saya di tingkatan 1. Saya tingkatan 1 ni tahun 1981. Now I am 56 years old. Saya umur lebih kurang your parents. I was born in 1969. I love Manchester United since I was in Form 1. What is co-culture? What is culture? Co-cultures ni, bila kita minat certain activities, kita sebenarnya telah membina co-cultures. Saya minat MU, so saya telah menjadi ahli kepada orang yang minat MU. Minat MU, ada yang minat Liverpool, ada yang minat tim lain, itu kita panggil co-cultures. Bukan sahaja sukan, tetapi aktiviti-aktiviti lain, ya. Kalau kita suka hiking, so we become the co-cultures of hiking. Begitu. Kalau kita minat menyelam di dasar laut, menyelam di dasar laut, adakah kumpulan menyelam di dasar laut? Sebab hiking kan mendaki puncak bukit, jadi saya rasa mesti ada kelab menyelam dasar laut lah berlawanan. Jadi this is what we call co-cultures, ya? Dan mereka ada sifat-sifat yang disebutkan tadi.
Okey. Ini gambar paling cantik ni gambar. 21. Penanda salah. Ini dipanggil example of co-cultures. Yeah? When you make yourself belong to certain football team, aktiviti yang lain. Macam cantik pula ini skrin saya tahu kalau saya simpan laptop saya begini selama-lamanya siok.